Iya nih apa sih ngato fanrita tak maka dari tanran atau salama tanran atau marape iya nari tupati bola engi Muhammad ridalan na atinna. Nah sebab maka di dendre sapakari sedena timbangengi jauh sebelum terjadinya hari kiamat engkau memang na timbange kurini ridalan na atita. Aga akatana nariko engka gau mailo ki papole nariko engka mailo ki jama dua mitu peteremna rijama iyari gana dek na rijama ki papole wiga iyari gana dek na ki papole aga angilengen na aga timbangen na nariko engka moi si turu si bawa jelok na nabitta tapi gau ni iya tu jama-jamangi patuju ni iya tu nekia nariko de si sesisan na si turu si bawa jelok na nabitta si tete si bawa ajaran na agama iwe yakke pahanariko engka meman na matto mapesangka makampara rilalan na akita aja lalu naki engka kipapole. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. Tepajari pakulik-kuling tanra asukuru ketanrigang kata lori sisi arajan nafangallahu subhanahu wa ta'ala lana padari engkata koromay na wireng acengkereng kuway topa asa ginawattu yakke paha si mata engkane korito fangallahu subhanahu wa ta'ala na patugang kangaki rilalanna ati tariasang itepe sabani na to pada engka si kita kapor yonrong iya mabaraka iyewe si kira-kira engka ta panasa engi atangen na atay ri apuangen na puange nasaba engka ta may lo pasilan na rangisedi kewajiban matentut ta iya narito sumpah jumata nasibawai berejama na dioloy dua katoba salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang engkau si mata tiwirangi apa tiruang. Nani gani gama kacueri bisalompena. Salama iriwan walino lamay mananong ang iriwan wa akhirat mati insyaallah. Sini tumalabiki Selesura malabiki jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang terdahulu sebelum kita, banyak di antara mereka yang rela menghabiskan waktunya demi untuk menuntut ilmu pengetahuan agama, natuntu iriasanya syariat, hakikat, ma'rifat. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
maelo imancaji atamarapena fangallahu subhanahu wa ta'ala. Sebahagian yang lain di antara mereka bahkan rela menghabiskan waktunya demi untuk beribadah. Samannai hana pakai guna memen ni iya rawatunna na pacapu iya rawatunna untuk masompa makasiwiang lori sesi arajana fangallahu subhanahu wa ta'ala. Tujuannya pun sama, ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, maka daya idi rufatau makokoewe, yang ketika kita melihat keseharian kita, yang ketika kita melihat kesibukan kita, seakan-akan kita sibuk persoalan duniawi, engkau galalen namancaji ki atamarapena fangallahu subhanahu wa ta'ala, yang ketika dibandingkan dengan orang-orang terdahulu sebelum kita. Narampe fangallahu subhanahu wa ta'ala rilalan nasib di ayat malabina, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ternyata kita juga punya potensi, ternyata kita juga punya kesempatan untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nariko engkamu tatanang made cengri lalenna ati tariya sengi tepe kipakulingi paimeng. Ternyata kita juga punya potensi, ternyata kita juga punya kesempatan untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Nariko engkamu tatanang made cengri lalenna baro-baro tari lalenna ati tariya sengi tepe. Akan tetapi mapaseng itu to fanritata, maka dana iya tu tanra-tanran atau mata pe lori sesi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala si mata engkai pamegai wisujudna. Makanya rilalan naseti ayah yang engkai pura kibacanga ki madiolo dicapana surah al-alaq narampe fangallahu subhanahu wa ta'ala wasjud wa qatarib, hendaklah engkau bersujud dan dekatkanlah dirimu kepadaku. Perintah bersujud disandingkan dengan perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga napan nasanga ki koritu nabi tari lalan nasi di hadis asana aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Kondisi seorang hamba yang ketika dia ingin dekat dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, engkai rilalan sujudna. Hanya saja yang jadi persoalan adalah siagamu egan atau foleri fallawangetta, siagamu egan atau foleri siajis seletta. Bahkan boleh jadi diri ini sendiri si mata engkap matoki pegau iriaseng suju ia kepaha aswani kita nyunyu tasulung rilalan na masiji pegau iriaseng suju rilalan na bere jamata. Akan tetapi ternyata kita hanya sibuk sujud persoalan zahirnya saja, padahal kita memahami dengan baik. Maka da iya roidi rufatawe terdiri atas dua bagian, engkariaseng tubuh kasara, engkariaseng tubuh halusu, yang di dalam bahasa agamanya jasad dan ruh. Ya mana na para lori pasuju lori sisi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala. Selain lanro watakali tubuh kasara tari pasuju lori sisi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala, para lutori pasuju tubuh alusukta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini napasan ni paimat o fanritata makadae tanra-tanranna tau engkai si mata pasuju ilanro watakale tubuh kasarakna kuwaito pa paimat tubuh alusukna lori sesi arajanna fangallahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkai mancaji sabak na waddingi mancaji atamarapena fangallahu subhanahu wa ta'ala man nasairi tujunna duwai pasaleng. Yang mana itu? Yang pertama na paham madeceng ya engkai tataneng rilalan na atinna. Kemudian yang kedua na paham madeceng ya engkai terjadi risaliwan na watak kalena.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama na paham madeceng ya engke tatanang rilalenna atinna. Engkaro nang kasewa waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, natanai bainena, Aisyah, aga tuli mutarriang aswanni. Napibali na pangulut ta Aisyah, ya Rasulullah, na iya si mata utarriang iya naritu maladde kata kejenna pole risedye werek kadata, yang dimana engkau pernah menyatakan maka da engkau mati sewa waduri asri munrinna fangallahu subhanahu wa ta'ala, manusia akan mendapatkan pertanyaan dari Allah yang dimana pertanyaan itu jauh lebih mengerikan dibandingkan terjadinya hari kiamat. Nareko makadaki hari kiamat, nareko makadaki aso akamakan nalino aso mapakatau-tau mapata garing-garing, hancur mana bulu'e, ripopan ni paimat tanaiwe. Ternyata ada yang jauh lebih mengerikan dibandingkan itu. Yang dimana nantinya manusia tidak lagi mengenal satu sama lain. Sedia lapong ambok de nanurusu iwi jannah. Sedia lapong lakai de nanurusu ibainena. De nagagar ya sesahaba. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Manusia sibuk dengan dirinya sendiri, mengantri satu sama lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pertanyaan yang luar biasa mengerikannya. Yang mana pertanyaannya? Ya abadi, atadhkuru kada wa kada, atadhkuru yaumal kada wa kada wa sa'atan kada wa kada. Atakku, pada mingeramuaga watunna apa kue, esona apa kue, tete si koewe, al tawlika abawa maka aga na pada mututu itanga na bolamu, nasabatia konita padamu rufatau, metau konita si kampungmu masiri matana konita bali bolamu, nasaba engkana pangkau kedo sepurmu figau, masiri matana konita padamu rufatau, naikia de sisa-sisa nang kamu masiri matana oleh rifat kita mataku. Apakah pandangan manusia jauh lebih penting dibandingkan pandanganku, kata Allah. Padahal wallahu muhitun bikulli syai'in alim. Majapunna fangallahu subhanahu wa ta'ala nasa di purimanan ni sinin na sewa-sewai. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kita. Jangankan yang melekat pada badan ini, jangankan yang kita perbuat, napi tu matto atita na pahamadece ni fangallahu subhanahu wa ta'ala katata. Ya watwero Aisyah, kata Rasulullah. Ya watwero Aisyah sapa kari telue unrong. Salah satu di antaranya sapa kari sedena timbangannya. Jauh sebelum terjadinya hari kiamat, engkami menatimbangan natarongan ifangallahu subhanahu wa ta'ala rilalena atita. Iya nena pasang atau fanritata, maka day tanra-tanran atau salamae, tanra-tanran atau marape'e, iya naritupat di bola engi Muhammad rilalena atinna. Nasabah maka di den resapa kari sedena timbangannya. Jauh sebelum terjadinya hari kiamat, engkami menatimbangan kurini rilalena atita. Aga akatana nariko engka gau maelo ki papole, nariko engka maelo ki jama, dua mitu peteremna rijama iyari ganade na rijama, ki papole wiga iyari ganade na ki papole. Aga angilengen na aga timbangen na nariko engka moi si turu si bawa jelok na nabita, tapi gau ni iya tu jama-jamangi patuju ni iya tu. Nekia narekode sisa-sisa na si turu si bawa jelok na nabita, si tete si bawa ajaran na agamaewe, yakke pahanareko engka meman na matto mapesangka makampara rilalen na akita aja lalo na ki engka kipapole nasabagok masalah wi itu wading ijani makasolangi lori aleta makasolangi lori kalargata yakke pahawading ijani makasolangi lori agamata.
Sehingga dalam hal ini pada waktu ini risadda alenta maka da engka moto nang kasewa waktu maelo ki jama jamang sidi jama ya de na situru si bawa jello na agamata. Biasa moto engka makam parang, biasa moto engka matto mapesang kari lalena ati maka de na wading di jama. Akan tetapi begitu banyak di antara kita yang tetap rela menzalimi dirinya sendiri. Na carobiani ni aromatto mapesang kari lalena atina tetap mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Iya na timbangan nge paralu kipahang rilalena atita nariko maelo ki mancaji atamarapena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, napaham madeceng ya engkai terjadi risaliwan na watakalina. Ada zikir yang diajarkan di dalam agama dengan kalimat hauqala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain izin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyanay paralu kipahang madeceng. Maka da pura de gaga kajajang riasa na rebo na yatanewe. Pura de gaga kajajang na itamata. Neng kalinga da culi. Pura de gaga sewa gau poleki. I magigaw mapasara ininawa iyari ka na mapasok ininawa sangadin na ilo si matana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan persoalan kehidupan dan kematian, daw marakoy maden boleh ritake ajuk-ajung naden riasa na lebo na tanewe. Itu tidak akan mungkin terjadi ketika tidak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedo na iya limata, mila na iya matewe. Itu tidak akan mungkin terjadi ketika tidak ada izin dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga napaguro ni itu agamata, maka rin narikumaylo ki salaybola, engka situ parillo doang, engka tis baca na kibaca. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Yang di dalamnya juga ada kalimat hauqala. Samanay hanapaguro ki agamata maka da engka kitu mailo salay bola mati narikota salini sumpan na bolata dua tumaka wadi jaji poleki ima gima pasara ini nawa iyare ganagaw mapasau kini nawa nariko gaw mapasara ini nawa iya de na situru si bawa minasata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan engka lalo ki si mata sabbara. Karena itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nekia nariko ya engkai kipapole risadiweng. Gau mapasau kini nawasi turu ni si bawa minasata. Sesuai dengan apa yang kita harapkan bahkan lebih daripada itu. Ajak mo tak kalupa. Nah sabab biasa lada tu sediru fatau tak kalupa nariko natuju ipapenyameng. Ingat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah engkau bersyukur. Nariko sederu fatau na pahamadece ni yewe. Maka da sininna gaw ya pole engi pole komana ngiri fang Allah subhanahu wa ta'ala. Dua mitu maka wadi jaji na fegaw. Bersyukur dan bersabar. Ya tona na pasapasangan nabi tari lalan na sidi hadis sana. Al imanu nisfan. Na iya turiasang tepe dua tawangi. Nisfu fi sabar wa nisfu fi syuk. Si tawangi pole ri asabara kengi, si tawatoy pole ri asukuru kengi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini napasa kito fanritata makadai. Engka tutalu rupan na elo. Dua mijaji sit dide na jaji. Yang pertama elo si matana fang Allah subhanahu wa ta'ala pasti kajajiangi. Kemudian yang kedua, elok ta'idi rupa tauwe. Natunrengi elok na fang Allah subhanahu wa ta'ala jajito. Dan yang ketiga, elok si mata ta'idi rupa tauwe. Pasti dek na janji. Sehingga baja sangat ye. Narikomasa mangi elok tak na elok na fang Allah subhanahu wa ta'ala.
Padiolo mi elok na fangallahu subhanahu wa ta'ala. La tuakhiru min faradillah. Ajak lalo na ki engka tapat dimunri pasuran na fangallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabak pura de na jaji elok ta nariko de na poelo ifangallahu subhanahu wa ta'ala. Nah sini itu mata malapiki nanya sila surah malapiki jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi kesimpulan rilana iya waktu mabaraka iyewe. Nah sabah angka tak mana tu minasa untuk mencaji atau merapina Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau lalu ki paham madeceng ni timbangan ya engkau natanangan Allah subhanahu wa ta'ala rilalana atita. Tapi kau irilalana atau tunggal dinota. Kemudian yang kedua, tapakas irilalana atita. Maka dari sinin atau sewa-sewa yang engkau terjadi. Sinin na jama-jama yang engkau poliki. Itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita bersyukur, hendaklah kita bersabar dalam menghadapi hal tersebut. Nah insyaallah engkau ki mancaji atau merapena Allah subhanahu wa ta'ala. Salama ki riwan walino. Ku itu papai mariwan wa akhiramati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقم الصلاة.